Si bota cinta, si bota abre un sacco di cement, een sacco is stof daarbij, no? En stof daar ongeveer een 3-4 meter veen nos kas. Dus in nostra biba un kas estilo biomescos Kawasaki, sin mucho eco, dus nos sta costumbra pa biba con nos ventanas abri. Nos sta hap stof tur dia. I stof die in rosamento, pas op si bota copa santo botamba ting last, dus het terreno ta wordt ta queda baixi, dus viento ta lanta stof et ta cai seca nos, e sei tamba ta conta pa cement. Hasta masco sei. E si meneer Tamira con grandi e sacco nang ta. Ku nanta transportar di area E e nos vizinha a constatar que tá na casa com tanto blocchi grandi te worden exportar voor die lugar, bota mira ku nanta trabajando com isso. Bonoting tour e direito si bota vizinha di outra gente. Bonoting terreno eigendom notekemen boting e direito absoluto pa danha e bida pa di outra gente of di in naturaleza. Meneer Sa, na Parque Arikok, tabeting steenbrekerij, Cobamento di Santo, dan porra worden gestopt door het natuurgebied en dan no por causa molester pa e naturaleza. E kinang nos ting molester di naturaleza e molester pa habitanten. Si algo ta illegaal, meneer, het queda illegaal. Door die hindervergunning en gedogen, zij dat een faio die nos gobernanten en nos departamento nang, cultuurting ambtenaren nang, die culting useto tarea. Pero meneer Sa, die binti aan je passama commissar Kaba Pacek, si eigenlijk daar razonabel cultuur cactussen nang takai ribarant die zero die area. Ora einan te bisia nos no pa hasinada, nos ting un persona so pa controla. Mi hoofdsinger daarbij ku police adin i bomester betrap nang op hete daad. Maar aminota police, minota recherche, met de habitanten. I controle riba vergunningen nang ta un terrea de gobierno i su ambtenaren.